uzasome muri Bibiliya abantu bose batawe n'abantu, Yesu niwe wabaserukagaho. Nta wundi useruka ku bantu batawe n'abantu. Hari umugabo yasanze ku kidengeri, nahoze mbisoma mu ijoro nkangutse nko masaha 10. Iriya nkuru iriya mugabo ngiye kumbera nshasha kweri. Iriya mugabo yari yararenganye. Hari amarembo 5 muri Yerusalemu. Hari irembo riri VIP ryicarwamo, hari ahantu hari irembo ry'aba VIP, abantu b'abakuru b'abanyacubahiro. Aho habaga n'ikidengeri cyaho ku buryo abantu b'abakuru, umuntu yavunitse yagiye yarwariye mu muryango w'abakuru, bamujyanaga kumurwarizayo kugira ngo nawe akirireyo, nko kurwarira muri kira. Urumvaga habari muri VIP aho ngaho. Hari ikindi kidengeri cy'abantu babaye amwayene, hakaba n'ikindi cy'abantu kirya rero cyari ku irembo rigira 5, cyari cy'abantu banciye aha, batagira ubaramutsa, batagira ubagemurira. Hari abantu harwariye mu bitaro ntaho bagemurira, batagira ubagemurira, batagira ubagera, batawe. Ariko ndakunda Yesu, aserutse Yerusalemu, ntiyinjire mu ba VIP kandi bari barindiriye, ntiyinjire muri babandi bandi. Hoya, yaciye yigira muri rya rembo rigira cya kidengeri cyo ku irembo rigira 5 cy'abantu banciye aha batagira babagemurira. Haleluya. Ngo hasanga uwo mugabo rero arebye abaharyamye bose, asanga umuntu wahanukiye ahamaze imyaka 38. Ibaze nawe, arati wa mugabo ushaka gukira. Ikigaragara kurya muntu yaragowe, yatangiye kurega abantu ngo nta muntu ngiri no muri karitsiye, muri gisagara nta muntu n'umwe unzinya kuba, abantu bose barantaye, nabo nagiraga n'uwampaga yambu yarabirehebye. Atereka amatiku, we komeza kuvuga ibigambo byinshi, ikorera uru bwa ugenga tetera urugende. Yesu atagayana, Yesu naha tumuhe icyubahiro, ntagayana, areba bonyine. Nawe bya bindi abantu batagukemurira, babandi bakugaye bajya baguhindiye kure, bireke, hanga amaso ku musaraba. Yesu ni muzima kandi ntagayana.